ka jingekop yelek kai badminton ka bla peniat de keseng samla shnong paham lapong paham so 3 ya ka bla tip kum ka second knockout badminton tournament hene ke jan miet jong arpusan tarik ukala lingkot arajar arpusau kala poino syaka bekut bat la penialek kai ya kene ke lempung hamadan basketball paham lapong paham so 3 Ribohoi district. Ha kini kesengi penhap perda lawan Bansaki da usam larang ba Marcus Martin ubadi presiden jong keseng HNYF Northern Region nang ta usam larang ba Louis Starlingdo ubadi presiden jong ke FKJGP North Khasi District haringkat uba Matthew Makdo ubadi urang ba shnong ketika shnong kinong kit kam jong ketika seng samla shnong kipat ba lembat kiwi de haba ai jing keren na kaliang kinong keren kila ai ke jing yaro ya kinong peniat ya ke jing temu ba bah jongki lingba ke jing penialek ka ya kum kini ki judge sports ya ke bakum ki khun samla jong kani ka dong ka than kini yo e ka lat galenti ban sei bat pen i ya lagi jong ki sap ki phong ki jong ki kum ke jing ai men sim sha kinong ishim benta ki bla sei ya ki sap bat la ya lek kai bha ha kani ka lempung kinong peniat jong kani ka seng samla kila ai ki khusnam sha kinong job ha ki double bat single. Nong Krishnam jong kane Krishnam ngai ba kane betul man ki duna ba ki nong yishimta ba ki nong wat pekai namar boleh ka kane kita usam ba da ayo panci menta habi da kawai ka program ko ba isukut ba ki tolong kita ka footpress upai ta udap ba ngakwaro namar ini isur persawa ya kilongi pidai ban kersan ya ki kur sama jumpi khamtam ha pa ki don hakane kersan bani wer ya ki hat ki paret bagi para thai sunang bagi sama ba kinwan ban kersan nam ya ki kur sama ki padon ya kata ka jing tumu ban peni ya kata ka sap ka bagi la sakri lamba ka seng sama juki ndai ban ri syak nong mane ban minta hakpor badon di jiktam di jemput ndre pidi benwan ban support iki lengba kemet bat kajidon jupi kata kamot kepukle hapos nu klet ya kejemput di jiktam ya garon pon pakai ndre wan bagi drum peniai kidai ki khur sala di jupi kani na kilomet kapa sotama aku kata banyak keren nak kanya pini kedua bumi kita jirai gai hapo kenik history gujumi malai ngom namar malai ikun semua mentah kilangop ha kakiat kilangop ha kakiat minum pada kan yudrot kilangop ha kajindi kamtam kakiat pendap jimpulnya kamot kapakut kakiat piyokam kapaput ha kakiat long nuilam siksama kaput ha kakiat ilong kinong alam juga sepaklok kamar ha kakiat long robas nong ne go ben lot to kene hagakia like no robas nong jubi uba long sta to men jumi uba ikram ya ka bha kamya kaya pim su krisno ngapa penong bagi gun semua haba bisok ying temo ke mobile kene gwai kan jing thau go sluta penduk ke jing yai
Hapot ka imlang kasalan kapa pensepra ya ka jinya dai kam hapot kasno kata. Gambar kata sumpunong nganong ikan yu drop samar bami hiu pet kumar jemut hakim lang salang hagikam kijam kedai suaka kiat. Nara kiat kamru hawai puwai kunsuma simrang kenal kejingi tuli gedon. Seven, I'm simpat. Kibrin kebadan sak, kebadan bersupport spirit. Kim Jutin makarit ini kaduna atau price kata kata nasmo barang. I'm sim nama taki rangi lekai. Kebadan yang kasap kepung. Hatano kan kerja kim, hatano kan support. Kapa pergi pisau kena kata kata nasmo barang pisau. Hatano kepor, hatano kita kepemuntah. Si kantin nama taki ni ki player kita lihat kai akan ada janib nomor apa mungkin dan kesenggal berkurang ke double dia hoi kumki player kita lihat kai kita tim ki bocok kita tim ki parem ngaso ban ai mesti nam ta tim ki pa job ba kimde ban don kata mesti sosoro bat kunjuru nam ta ki besaan kimde ban don kata mesti Duk jikaran di SD Kalunti kadang drone sakmat bawa pandang lek bahasa kenang bahakoi kesini kipa job aku berem kilom kini job hakoi pat kata human yes mo misal calculate beja ke profit kemut habangi invest kabak hendiat nre ngi expect pat bagi niok kamai kambun bat kata kalong ke profit tenre habangi penyaj ke tournament bunsin kei ka bang invest ro kam jumi sekalong kei ka ba ngijui kalong ba man bagi organize ka tournament kadon bet ka loss tenre wat nakataro kasing sa masyong ha bakla penyaj let's say ya early rightly ki tournament la kalong ha kasnong la kalong wat ha indoor stadium rumo nakaliang jong ka snong ka jongi na pasyang pulong ki tournament baru ki tournament kideng budunong sudah tenrai ke ba ka ngayu ipat kalong ba nakaliang jong ka samla snong kim syam laman thait ban pulong ke tournament bat ke ba ngi yo ipat ka positive sign habangi pulong ke tournament kalong ba kidan pat kena kiba improve ha ka jing lek kai jong ki kan ma ha por ba kirang sedang ban lek kai ha ka ni madan batit yo u shuttle bun balai tenrai kaba internet kalong ba ki kena nanu ki kena ra ki baret ro mentang kala sedang benang ban lekai i kumba kadon ka improvement ha ka baide bat ki lekai badminton ka de kisnong bat nga kan mau ba ni pelong i ka tournament ka banengkong mencem sedang le semo nga kan mau ong i ka ni kan tien banang ni na snong jungi kin sami ki player ki batbet bat ngam artatien how to snam ubanwan le se so ban kut ni snam ro kin sadon ki player ki batbet kiban nut panilai kai hapo indoor stadium hente hanong po dengan gates kamba lembaga ni jadi pelong ke tournament kan permi ke player nane nasional tak jadi sya ke plan ke benengkong kalong habangi pelong ke tournament kalong banlong open to all bat ngila pasyang ban khot adu na berni na umsling na umling bat anong po ro tenre kabasusi kalong batang katu ka dingut kiwan banilai kai andre ke jemut ban ngikot ye ki player ki banabar kalong ban pen-i lani ban showcase ia ki kena ki ba nakasnong ka jungi kenang bakin tip ki tactics ia ka kom lekai ka badminton ten reito ginom super kata bat ngagets kam ba ki dan ki banwan bat ki por ki banwan ini saki ia ki player ki banabaro ki banila kai kasnong ka jungi bat lese nakaliang ju kaseng samlasnong kinom kut tahangne mo nga try ba ha ka tang ha katayo ka banwan lani ha ki tayo ki banwan kin pelong ya ke tournament tang na kabentaki para nong syong kenang bakila ban ya lekai bat kumjuru begini simenta tesai Bat nangit ba kesnang di perumahan ro ngidangla susun pelong kini program kenang ba kinang sebentar kita jauh sebentar nang kapor supor lese kita gonsu kita dan sedang membangun sebentar kimla ya bakuno bat kimtio bat putui ya la jong sapor bat kawairu ba kadairu ka good habit habis dia sport nomor buang di semua hati ni di power di sini di kilangop di sini di pasno
Ngamak pun bukti kata yang di barohi ni mapok iman salang ni bahai kata dan kena kepor kata ini ketika mat ni kaba kum kesan semua kadon barandra bat kum kesan semua kadon jadi tuh barandra ika bhagamnya apa ke iman salang bat kamtam berkenti hai benta apa kesan tahu